I ćao ljudi, moj ime je Jovan i s nama je Nikola. i danas na kanalu Jovan i Nikola. danas vraćamo Uniju Srbije i Grčke, Miloševićeva velika ideja koja se nikad nije ostvarila, pa krećemo. Evo ja sam Grčka, Nikola će biti Srbija. Znači ja Grčka, Nikola Srbija. Evo, sam Nikola. Sad ćemo uskoro napasti Kosovo. Lažnu državu! Ima da tužim ovu igricu. Da tužim. Vrlo dobro ću da tužim. Ja sam ti profesionalni advokat. Nemam pojma za kretanje. A sad Nikola napada lažnu nepostojeću državu. Da. Ovdje ću da stavim vojnike i ovdje. Tada, Evo. ja sam Grčka, napadam Makedoniju i ona uskoro nestaje. Slito zemlje. Sad sam ja. Ja ću ovdje još da regrutujem vojnika. I sad će oca. U napad na Makedoniju krećem ja. Makedonija pada. Dejan. Sad ja ću napasti Kosovo. Lažnu. Napadamo ga. Lažnu državu. Šta će pot? I sada i oca. Evo Grčka osvoja Makedoniju. I ja osvajem Kosovo. Tada. Sad ćemo da premestimo ove vojnike ovdje. I vreme za mirovne pregovore. I ja ću mirovne pregovore sad. Grčka i Makedonija su završile rat. Taman ja da namestim vojnike ovdje. Poslije ću ja na Crnogoru vojnike. I ja ću na Albaniju. Na Albaniju ili na Crnogoru? Na Crnogoru. I sad je ocim potez. Evo je Grčka. Ona ništa ne treba više da radi, samo da objavim rat. Ja ću sada da objavim rat Crnoj Gori i tražit ću od Albanije zahtev za trgovinu da bi mogao da pređem preko nje. Ja vam dam zlato ovoliko, a vi mi date vojni pristup. Pošaljem ovu. Sad sam ja. I ja objavljujem rat Albaniji, ne Crnoj Gori. Napadam je. Šaljem sve vojnike. I Albanija je prihvatila, idem i ja na Crnogoru, ja idem na Podgoricu. Sad Nikola. Da vidimo da li sam uspeo. I uspeo. Dobre. Sad ću napasti ovaj deo. I sada trenutak istine, kome će da padne Podgorica? Ne. Ne. Da. Sad ću ja napasti i zadnji deo. I Nikola je osvojio Crnogoru. Valjda. Da, osvojio je. A sada trenutak koji smo svi čekali. I da vidimo da li Crna Gora prihvatila. I prihvatila je. I sada Miloševićev plan konačno će biti ostvaren. Formiraj uniju sa Grčkom. Pošaljemo ovu. Grčka. I prihvatam. Tada. Grčka, Srbija. I to je Miloševićeva Srpsko-Grčka unija. Ona je malo veća od Jugoslavije. Da vidimo koliko ima 908.000 stanovnika. I vlada demokratija, ali zato će sada da vlada nešto drugo.
a će da bude monarhija. Tada. Grčka crtica Kraljevina Srbija. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo. Ako hoćete da snimim kako vraćam Austro-Ugarsku, ostavite, na primjer, 4 lajka. I ćao!